na mene Nkansah Boadu ayeboafo mia mikromo hene enkodi enkomo mekasei nana mabomi mu ase asori kura gina so asori egina ho nana me ba cho me mu achi anope yo. Nana, good morning. Hello, Nana. Nana, good morning. Mr. Momonche Emmame. Yahasi ebenya Nana Nkansah Boadu ayeboafo na yene no edi enkomo. Nana mpacho ye mo achi o. Na yebeje di se Nana Accra anopei mpomu ye. Yeda erade ase na sanopei so ode ache Nana nkoma ye die efa ye free eye ukwada eba yese se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Dr. Matthew Poku Prempe Napo se ordene ye ne running mate na one no akọ afi abatuo na enra de ekote se asante achem North MP da mamisha simfisi na what say Dr. Napo na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Baumia edino aye ne running mate enche wode ebetumanim onye bi kai da masepa ba de free so the for any MPP for any Ghana for na free I feel na abetre to MPP mano ni nya abetre pa you can make us say anybody you know so o me Franka my Dr. Mahmoud Baumia so they will be a brand one we need the oil pa you know it is passing that a party for sorry na tikiri and if you say enjoy it you make the cancer at the said as a display competition my meaning no point or in your politics but you can yet my am a cancer of others and all day as some the fear I see in could be happening it's minimum penny in any day sir what boy did some will be papa no or boy did want one with the air cough the woman is there when you say what you say Pasia and as Sanamo. You miss friend is there. So Dr. Napo say what papa na you know in fair support emano you pay that the piano okay Baumia or if seven one pa in the one from our worker and never all yet so to Ghana according to me on obey president the other running the one about the and it said from your customer or him can so much won't minka it's not so at the point the yard also and I wait to say but the make aqua see say Martin Poku Prempeno Shekwasia and the also Sanajan Osiana all your idea want to say idea one who amount for where can you complete so they were close to the doctor in the day. And now you order to them. I saw a son to my or you do a dear, or good parting pen for, or good color, or good Ghana for, a customer, a non-criminal, or 2 years idea. It will be a meaning of just with dear father. So you will be, so you will be. But in the panel, and I see a catapult or ban. Now I'm giving you to say. So I'm not papa na de na ba o be papa na ma wo tu no so afaso e ti apia ku bi obi a o kabia na apia ku bi ya me ma na o mi ni nkuma na wo e no mi ba kasa e no crowd e no mi na ba kasa so be ya asunji be e ba na partner ni da obi a e ti adi ho a o ma ga na fo no ba be ni na di we want to win this one. And so your man quite am and I'm here.
The next kind of for the party must say, Ubian cannot come and try him. That the all Kakana and Kasan about me. So you Kakano. And when you is over more. If you see Biano, then some friends. And if you be able to be a fan to friend, being I am creating as for mine, as a party. You. Uncle Boa. Said the theatre will feed you and a camera will never be down. Ọmọ ẹbí ẹ̀sọ́ ọ̀nà tó ọmọ wọn àjọ ọmọ wọn àjọ pápá àǹfààní ẹni àdébíyá ẹ̀bẹ̀ pẹ̀pẹ̀ sáà. Ètùtù ẹ̀yìn ayé ẹ̀mọ́ sọ pàpà náà ó ní ìdí ẹ̀bí à. Rání méjì náà ẹ̀sọ́ ilé bìbí à ẹ̀bùrọ̀ sọ. Ẹ̀yẹ́ bìbí ẹ̀bùrọ̀ sọ. Ẹ̀nà wọn á ní sọ bẹ́ẹ̀ ní wọ́n ṣe. Náà di pàpà ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ náà sẹ́dẹ̀ wọ̀ náà òmìnira ọ̀sùn nàná àdó ọ̀dánkọ̀ ẹ̀kúfọ̀ àdó. Mamona to the pese, Baumai, Macho Buku to Empeso, or about the facto. If you not fear me, maybe a never pepia, Yadiaf. Okay. The pepia, Cassette, or dog, young for dog, Ubu, and a Cassade, any kind of one Cassa, like an afford for 2 minutes, like Baumasa. Not Macho Buku to the Buano, or yet too much to say there. Ono o mi aye adwuma na na ado no na mi se ekọ party no benya ni munyam na Ghana soso akonanim ntimo frɛ na no paya ye ne wo kache mo ano no yo ohene piao na bi nsirawo na amanfo so busa se na pokra de oyo ba o se Andy nom ene MPs no master ti o mo kasa se omumpe napo no oso no omubehia oni omubekasa na oba napo soso a ene yehwe ni mu se vice president enche bia ebi abosumi nko na wieye odne di beto amanse ye ni mu no ono soso no oni ne behia na oni ne di nkomo bia na oye ye ne behia pa ye ne bekasa pa o je ebia tuna o kan se omu ade wa se sankola bia di nachi e ma yo di so be na e kan ni ye pe ma se fi mo ba ko ba ko sa si ne ya no ke hello nana obzian for na yene na Nkansah Boadu ayeboafo enana edi enkomoi na homa na twitwini mu yehwese yebenya no ebi ona ye chairman ema disciplinary committee NPP Asante Mantemu and Council of Elders war Asante Memu so NPP obzian for odimu ntintimai pa ni nyina ye Dr. Matthew Opoku Prempe na okay na wahoma no twitwini mu na mebusa se oba napo enhyehye wo ho se wo so mubehia no na bia bibi wo ho amaka e de akere no ana oye enhyehye wo pa on se no chaka onim snexia ana me comedical kase na Bible se na me yakola no na me yankola re ma me nyine yeso me yampeni ne ma se ofi ba ko biinu enti ade bia no ya nya jamafo kana sem no yene ne betna se ni asem ya kanya asem aguna sem ono ne papa no ya madam papa ni ya no ne papa ko be wi ne o ka tere kana po menze ni yi enti ne ma bi o wa nkofo be na ntini ma bi ase be de ni se o be tsa na adwuma no so wetni aye enti o ma no kwan no onye the mahono said the leader man Nkansah and the Yano. In the leader now, no other phone, or no, I won't bless any boo, and then a Kassa, and any new deal, one of the one fed the year, 7 hours. But the minister said, Banapu, or better son. Or better son, cry the powerful now, I yet muscle, ama, MPP force at near winning power no, Nangama forces who. And the empire was eligible. Now, Napo should be a candidate. And to be a better to be a employee, and the man of Pia Mess
Ghana for MPP for MPs ni na obia kana komantene yam. Okay. Mate. Na moment ko to jogu for obia kana komantene yam. Okay. Yam fa awdase ni yam fa nko. Yemko. Kasa bia bebetri. Okay. Efieti eni abofo. Okay. Also palaji ba omi asem dia. Enso pro bia na asem. Ena o me so na raji so me so obetimi na kasa ama enema aba fam. Ti wo frame ya. Okay. De metimi aka ya na be kasa. Yo. Na obi ni na me jaja o. Ni nam enyeja. Okay. Ena nfa peja etreso enso. Enti bibia ayi no eba fire ho de ene ye beka wase. Yo. Nana anope mi na wase nyame enhyira wo na wadaje a wanyade amaye anope wa. Masupa mo so nyame nkamo. Amen. Ebuziafo nti we eye na Nkansah Boadu ayeboafo ena ye ne na akakodi enkomo yi. Oye chairman NPP disciplinary committee asantememu ena council of elders so no odi emu entintimman